bana ya madomo shimaken Kristo kana dua wasu shonyi kishono istane silongwan mpaso lo do shazo Reverend Father Solomon Shamee ya sekene nato bana ken Kristo nya semba ne dua wo shonyi kishono ista ka dua wo kurahire udido Yesu ka bezekelo dido yongo kurahire udido Azaya mereka wene ukuraire udido ka na umana shachuire naya atesemposo ukuraire udido urite na tom shatondo ya ko Yesu ne ka ko yange la kitarumba Yudaya ba Yuda yange bukoso ile ve yange ma cho bobo na ha kito na ito na kula Koson ile ke babulu ile hiningira chi laha ile veke na chi hama o yana lo ile yana gumana lo kurana ile bagele ya bakura ile ma pisi ya gelu yombe ye to vetom shatondo ya basi bagele ya gumalu ilu yomba ye tsuwa ve kitsombo ve eve nanga sha ile mbu ya tsombo ya Kanjakwa u yange David ruwele kito sha chu tsombo nawe le yilo va velo to jene na poso yange gumalu yo mbo hwa mane ya okura ile u sha tondula yaga tiende zwa to me sheruwa duwe ile kito ma nyam kume da tenum sha na tawe chi ya ure yeve se ne wara umana na ha ne wulu ile mirambi tin ba yange vukura ilu ile mitombo we yange ve yemene ile kito evu wayo witoka tswa sho zinda nyakume ashe gede kpishia yange vu wayo una umabe shajuire ve mi wayo kako Yesu kana vese ungu hish ile vese jene ukura ile udido una umana shaju waranse ukura ile udido we feile na ile na bashimbi fonyo kwao sema kwao sihene kwa hamini haya kamlu okura ile udido ve ile na alu sinenge shaku so hako ya semba Yudane ya sika kwane tawe bishi ulu okura ile udido paka ko kilikiga Shuluna luile bifa okura shunwamyo okura pashika kukirikiga. Gadi azinenge ya yange ile mbimbi lukityo kirimpeyo ikurambi. Ba okurambi neva vaduwe mina hana yema vikita kyongo. Kita kyongo ya wuda zwa tuhobi ya yeka yega. Zwa ngere wima wikembusu yeka yega. Ba kita kyongo nedi tsotso yaga vina tale ka boke. Na shia gane kpishia yage ona duwe vera alurite no to tom shatando ya na yevese na wulu yire mbi na bitin kapo dono Yesu rujeran bane ya Yesu kasi babasi dono Yesu yasi duwe kemba boyo wese mara na hasi yem kire jire bo besira tare ka chie yo inya kuma aisha gane ya je kolun ashe gane ya hange minyo ashe gane ya baza yo bashin tano uwe baru se ho Shamee yo ka shenu siru kizayo ka shenu siru kirinyo ka shenu siru kiruanga shi kicha shi kijan ka se fa do Shamee se boron kwa do Shamee shi se wonwa mo do Shamee na ka kwao Yesu lo wala nevese hige nyanjena. Yesu ngukana vese se yongu udondo baka ko kirikiga kacha. Se zoamba zayo kakita kyongo. Pakita kyongo ne kachiri lui une face tsembele se passe fanjena. Na se de wekyoga wangu vese agbape na umana shachu se jekpa ya ngura kakwaga. Kako Yesu aluhire vese jina wanbane ya. Na harusu umbu sinenge ya. Kita wase nya. Bachi ja kita wase choyachi. Toshene. Yau tawe se sima.
Baza yo suluke hige. Bakurata ma dove ye bukurase. Vuwaiko sha umabete. Banje kamba kurahire mbasha tondo na ha. Kwa bawesha ko umasega. Fulani nungwa shamba kurata ma uwase. Ba buluse. Ba vihinse ya nada so ya. Bakura ba dove ye bukurase mane. Kwa bawesha kwa raga. Yewese itemagane jile bayo. Ba yam ba ma. Ba sense biume. Ba nungu tawe se shimanya. Ukana wese kenta chongo buje boss rukanyane. We vave se ke yese fele to tumbe se ungwa mona. Kashi ye usungwa mo yesu se kpon kwana jene. Ba meta wese tese kwa bavesha kwa wosega. Na se kpon kwa yesu ngu yila zebe ba wega. Sungwa na se nanga kone shachu une na o mana shachu walense anbane ya tawe nene sema di voro nanga chi kashenu se fam do ma yesu hene wese jene kashenu se fa se ba okura ile odido jene shi kashenu se fam lu wese ile bi fa okura we shi ungwa mo na jene anya shi yesu wele se ya do tide bakura ile dido na ha se bakura ile pa sekra chia nenga se wane yo nano ma se shachu ile misuru kurara achu ka tomu wando wese shaikeje ka tomu te wese siruene me ka tomu wese ka tomu sha jodoga ka tomu sha taluga ma shi ko don ya kan ku vyangene yesu kawene wana umana yona ongo umana hele daga shikawa tsouro ulu tahambu to umane bane shi mone misha hingi uma utsorunwe na simba kura ile sekra chia nanga yesu kana wese uma u asa shachu doshima shachu wale umomba gane ya umara saga anu nataha momono marasha ile pa tawe na chi pa yesu ngu wase kwa ese di chiega wengu hewe bese wengu hokurase une na sebe ne tese se doshima une na o mana shachu waranse ajmane yake kristo siruene dua nenya umbu yesu kura ile dido ya se sone no de bana ge no moyo atindi semba kura ile dido ba ve shima chachu ile cha ile ve fambi bikpa be fave ma jive wayo wole ha ma kwa jo ware o ma ba ile mi ya si se ile pa se lumu ufa okura wese shiwu wa no ina pa se sona no de bana ge no moyo akoson kane na kene se ma se kentite ma wa ma chia jijingi ya ben ngane kem Christengo kam pasolo dido shazo Reverend Father Solomon Shamee jene yono ngwa pesi adu sha ladie do TivCatholicLink Internet Radio.